आजको लन्च चाहिँ मैले भनिहालेँ है, ब्रोकौली खाउ नखाउ ब्रोकौली भइरहेछ अहिले चाहिँ, किनभने अस्ति चाहिँ घर जानुभएको थियो नि त बस्ती घर, पुरा ब्रोकौलीको सब्जीहरू डुक्कुहरू लिएर आएछ। अन्त यो ब्रोकौली चाहिँ अब बिग्रिन्छ, फेरि यहाँ किन्नु महँगो छ नि त। अन्त चाहिँ अब यस्तो महँगो कुरो बिग्रिनु भन्दाखेरि चाहिँ भने चाहिँ पहिला चाहिँ ब्रोकौली खाएको डुकुहरू पनि खाँदैछौँ हो। अन्त चाहिँ च्याङ्बा चाहिँ दोकानमा बसेर खानुहुँदैछ, दोकानमा अब एकजना बस्नै पर्यो, म चाहिँ यहीँ बसेर खाएको। खान्छ भन्नु हौ च्याङ्बा, खाएँ मैले। Bueno, sí, sabía cómo pasó. Không, thì không phải bị đúng đấy, mà chúng mình à trong chưa, có cái nào cho nên mình cũng lại thì ta đồng mình cho đấy, chứ không thể làm xong khánh ta mà xuống. Hello, bố sẽ nói cái gì đấy, rồi liền vào làm gì mà thế tôi phải thì mình làm cái gì mà sẽ làm xuống chứ. Bây giờ sẽ mình là bây giờ số, tao mình phải có phải để mình làm đấy. Là bây giờ khả năng nó, nhưng con mình có thể làm được hậu thế là không có bằng trăm.